Mathaa-inĩ ma thaa 3 cia ũtukũ nĩguo mwaki ũratuthũkire nyũmba-inĩ ĩrĩa Stephen Kamau wa ũkũrũ wa mĩaka 5 na mũrũ wa nyina John Buthia wa ũkũrũ wa mĩaka 3 marakomete. Ni mwaki ũrerĩkana ũratambire na njĩra na ihenya na gũthũkangia indo ciothe nyũmba-inĩ ĩno. Aikari makiuga igeria rĩao rĩa kũhoria mwaki ũrĩragũthire ihiga amu matirarĩ na maĩ ma kũigana na oho gũtirarĩ na ngari ya kũhoria mwaki ĩrarĩ hakuhĩ. Tumekuwa sana na janga mingi sana za moto na gari yenye huwa inatumika huwa inatoka Olkalau. Hata ingawa hilo gari liliharibika, sasa tumekuwa tukihudumiwa na machine kutoka kaunti zingine. Tumepanga ya kwamba kesho tutakusanyika mahali hapa na ndiposa tuweze kujenga nyumba ile upya, sababu imebomolewa yote, na ni kama kwamba leo watapewa nafasi ya kuwa mahali pa kulala na wenyeji wa eneo hili. Shosho wa Ciana icio ria ukoretwo agikara nacio augite ni uhoro matigite na kieha na ciuria nyingi amu mwaki ucio gituthuka gutirae na mwaki urakitio nyumba-ini iyo na oho nyumba iyo ndikoragwo itambirio thitima na koguo kihumo kiaguo gitioikaine. Tulijaribu kuposha hiyo moto na wakati tulijaribu tuliona hatuwezi, tukatoka na nje. Tukapiga duru, watu wakaanza kukuja na watu wametusaidia. Wamekuja wengi sana. Munini wa Shifo wa itora riu Miri Muthoni agikira uhoro mukonde augite mihango ya uthuthuria ni yambikitwo niguo gutaukwo niki kiracungiriirie mwaki uyu uria uracindire ciana ici undu miri yao itangitamburwo. Moto ule umeweza kutuondolea watoto wawili ambao wameaga na wamekuwa wamechomeka beyond recognition, na moto ule hujajulikana ya kwamba umetokea upande gani ama nini kilichosababisha, na kwa hivyo tunagojea siku ya kesho ambapo kutakuwa na uchunguzi kamili ambao utaelezea kiini cha moto ule. MCA wa wadi ya Engineer kinyitana na family ya ciana ici orite thirikari ya kaunti ya Nyandarua yariririe mitaratara mihinyu iria ikurumirirwo niguo gutigira kigina kia hinahi kiria kiigagwo kieheri-ini ni bunge ya kaunti iyo ni giakinyira muingiriria mogwati ta maya meyumiria. Tunakuaga na emergency kit. Hata ingawa mimi mwenyewe nimeshasimama huko kwa bunge na nikaleta hoja la kutaka kujua vile pesa za emergency huwa zinatumika katika engineer ward, na hilo swali sijawahi jibiwa, maana ni watu wengi sana wangu wameshaathirika na sijawahi ona wakisaidika. Miri ya ciana ici itwaritwo nyumba-ini ya kuiga miri ya thibitari nene ya Engineer guku mehaririria ma mathiko makiambiriria. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.